Sudan'a. Hep güçlü yıllara, Tatar'ın halatin, Tatar'ın hayatını yaşatırgan yıllardan kurkalar, yaşlar. Kuvrekti, üzeri yazılan yıllar bilen. Ama ikinci şey var, ne için kişiler yıllar üzeri yazıp, üzeri başkalar, çünkü avtorski prava bilen problemler zor bildiğinde. Şu ana göre üzerime, üzüm kuşa deyip, üzeri yazır, üzeri yazarlar, üzeri yıllar, üzeri tanıylar. Kızlarız. Şuna göre biraz buna katlandırılarak özellikle şimdi Tatar'la yine ona basılırsa şesmeri deyip hıyanlar ne bileyim yaşlarda. Benim üzümün kuşlara talep bik zor. Şuna göre benim üzümlükler için netmeyim bir başımlıyım da. Qaysi birisini birinchi turda o'tirib qoldiraman. Qatnashib plastikada qatnashib qo'ydilar. Narsaga yaqindirsam da shin Tatarcha yig'illar ham yaqinlashlar, ular ya Boshqirdistonda, ya Tataristonda. Nishlatsangda, Omskdan kelib, Novosibirskdan kelib, Tumandan kelib, ular shipshista Mo'g'ul Tatarcha deb bilmaydi baribir. Agora basın Tataristan, Boshqirdiston iki kuznya. Mine Tatar mığında qatnaşdığında hem kileşekte onun jirşinin deb aytganda yo'li ul tishib qoladi deb aytadi. Ko'bisi mine tishib qoladi, o'z yo'llarini topa olmaylar. Tatar mığı nechikda bo'lsa itargish bera olar edimi ekan, yordam deymisan. Tatarchalarga tugul. Tatar mığı. Tatar mığına tugul, Tatarchalarga tugul. Любой konkursda talep şöyle kişi yazmış halde yarışını artist yaratmayan halk yok. Bizde Tatar'da bir indi artist gösterdi. Makapan balalar, aşık balalarını yarattılar. Lakin yarışını yaratkan işine yarışı bulup bitiriyor diye söz söyledi. Var burada biz minizlerek usalarak biten çünkü kişi yazmış bir bu. Ay vakitte merak edip usalarak edip bu yolda gitsin. Başka iş tapsın diye. Çünkü yarışı bulup gidiyor, öyle artist olup bitiriyor abla. Yarışı bulup gidip bulmuyor. Birinci de o bizden bizi bir okutuşlar ezine şumartamız varlar. Ezrek neydi biz hani Allah Teala nişik bir gen şuma var. Doğru ili var ili yok. Если нет голоса, жопа не запоешь, diyen bir oluruz. Sonra ezrek kine ne kirek. Nasıl konkurslar bir kup. İyi. Şimdi ne kup birinçiden bana faydası var mı iken, yok mu iken. Mesela Bulgar radyosu üzü bir uylap şağıra, Tatar radyosu bir uylap şağıra, Tatar mı biz indi devlet indi eğitiminde mühitleri varırız. Şu an her kim Türkiye'ye tege Fatah'ın üzüce Grand Prix görüşe her kimin çıktığı şu o bütün Allah biz mesela oturda fakas buldu indi birisi oturda bana biz okutkan balalarını alırlar da şuradan konkurs yapıyorlar da iş gösterdiler. Min şu an Fatah var min bir vakitte ne tugul bir valında bulmayacakmı çünkü biz tavamız. Şular 4-5 yıl okutamız da şunu elektrip alırlar da aile bu ballarını yazmışım. Bu tap bozup yartı ömrü Fatah kaçtı. Yartı ömrün süt kaçtı. Bir şey yaşasa bir şey süt taşı biliyorlar. Onun üstüne vakit kalmayı. Bizde yetişiler. Biz balalarını yazmışım. Her gün sayımımızda her vakitte kızsınım. Nik bulayık misin deyip o bütün meni koşanlarını kurup algan, bu bizde okup çıkan, şu an kadar taşlanma birisinde. Yeri başlar mı, ilgilenen mi, üzerinin işi var mı? Rifat, Daniel, Rafil, var da gel bir kengeşleşip, sıraşıp buna, kengeşleşip buna yaşayabilir biz. Şundan da bilmeyeyim bizim sütlaşı bir tığan mesela tübül.
нык күп конкурслар. Кирәге дә бар, кирәкмәсе дә бар. Ни ничек дип әйтимгә, татар моның белмәйм. Татарча матур иттереп, татар моңы белән җырлар өчен башта татарлык турга кирәк. Күңелең белән дә, җаның белән дә аны бөтен кеше җырлый алмый һәм уздыра алмый. Ну, бу конкурска без инде Илһам Шакиров исемен сорадык. Безнең сорауларны канәгатьләндерделәр. Шуңа күрә бу минем язмышы бар. Язмышы бар. Ләкин мин бер-ике фикерем бар. Илһам Шакиров дигән исем ул бик зур исем. Аны бәлки аның премиясын миңа калса, ул Тукай премиясыннан кала икенче булырга тиеш, яисә бер дәрәҗәдә булырга тиеш бу конкурс. Шуңа күрә хөкүмәт тарафыннан да башка җәмгыять оешмаларында ничек кенә булса да без бу исемне югарак күтәрергә тиешбез. Моннан да зур конкурс булырга тиеш түгел. Бәлки миңа калса буны сәнгать әһелләре арасында үтәргә кирәктер. Язучыларга может ул Илһам абый бик философ кеше иде мәрхүм. Аны белән сөйләшеп утыру, аны белән әңгәмә корып утырулар шул чаклы аның акыллыгына нишак касалар һәр вакытта да. Шуңа күрә бәлки Илһам Шакиров конкурсы ул. Менә бит Тукай премиясе рәссамнарга да бирелә, режиссерларга да бирелә, актерларга да бирелә. Шуңа күрә Илһам абый да бәлки сәнгать әһелләре арасында эшләп булмас микән дим. Чөнки ул менә birinci pремияны минекедә уйламыйча тәкъдим итте Фирус Кагировны. Чөнки аннан да дөрес иттереп, моңлы иттереп җырлаучы җырчы әлегә юк. Менә бер көн әйттем әле җыелышта, дидем, алай булмаса дибез, булмаса нишлибез дибез, булмаса тагын үзгә бирәбез. Белмим. Илһам исеме бик зур исем, бик зур исем. Аны иң югары дәрәҗәгә күтәрергә кирәк. Сездә күп тора, сездә күп языгыз, сөйләгез, аңлатыгыз. Булай бик сүлпән генә барсак, бер 10 елдан безнең балалар кем соң Илһам Шакиров дип сорарга башлар. Әйткән белән әйтмәгән бер түгел, кирәк.